Ingke kayong kayantabe, lulugod at magmasabal. Palabungan tamo, kening programang makiramdam at magparamdam. Like ko, love ka. Maya pabingining Diyos po kaya kayong ani ni Puy, Kuya Marvin at makayantabi kayo pamorin po king DWBL 91.9 Bright FM. Yung radio station ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga. Welcome po king kaya katamong Season 2, Episode 23 ng programa ng Archdiocesan Council of the Laity ng Arkidiocese ng San Fernando, Pampanga. Ing Like Ko, Love Ka, programang makiramdam at magparamdam. Bayan nyo kami po king metong oras sa kwentuhan. Kakaring ayaliwang pigagap, kayausan, at concern na rin kapatid tamong laiko, ringausan tamong kalaiko. Ayan, yan yung bengi po, ne? At suya po yung ka na akong co-host, sa maluwat ko na po nga miss, yan. Doc. Teka, dami mismo ko, balak, wali. Ay, wala ko na po nga miss ini. Doc, mamiyakang po, kaya katang talapakiramdam. Maya pagat panapon po. Ini po Sister Bernadette Aguilar from San Agustin Parish. I miss being here with my poging co-host, si Kong Marvin. So it's nice to be back again. Siyempre naman, Diyos ko, kalokto niya po nga kakiting malagong doktor ang kilala ko. At siyempre po, tamo po magdili-dili ngeni at tamo pong bisita. Mamiyaya mo pong dita ka patikim nung ninuya at nung no ka rin niya po makabase at ano po yung kayang pigagap kembye. Doc, pamiya ka pa po, Doc Joe. Maya pagat panapon po. Ako po Doc Joe Saporne. Ken ko pong JBL Magobrang yeni. Metong ko pong internist. Okay, so siguro may ditak na lang idea kanini rin ka na akong kaya katamong makiramdam ne. Pareho lang pong doktor rin kaya beko. Yung ka na ako pong paboritong co-host. Ang po yung bisita tamong yeni. At syempre naman, aliwa mo po kaming atlo rin mipagkwento sana ngening bengin sana po abayan nyo kami karen po ating bisang karen po ating kutang ating pong boring concern at ating pong boring ikonsulta via radio ren kaya katamong kayabe pwede kayo po magkabe karen kaya katamong kwentuhan karen mayayaliwang platforms na ating tamo po mo ng daily karen pong kaya katamong text line numbers yan. Karen pong Globe subscribers, pwede kayo pong mag-text kaya kami, 0915-954-1303. Karen naman pong Smart subscribers, 0918-351-8282. At syempre, Karen San Cellular subscriber, Doc Badet, 0942-357-4268. Doc Badet, Doc rin na katamo panalben ngayon yung kaurasan kanyan. Then kaya katamong kalay. Well, malyari da kayo tamo pong akit din kay katang kalay ko keng online live streaming tamo po kaniting kawarasan keng kay katamo pong account ASF radio station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF radio station 919 FM. Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or kaya katamong Facebook page at www.facebook.com/official-ASF Radio. Punta pong mamaus kayo or mag-text kayo kaya kami, pwede pong pakibanggit in kaya kayong parokyang kinabibilangan. Po bangat balutala po rin kaya katamong kaparokyang makirandam kaya katamo. Okay, so ito po dakal tamo rin po pwedeng puntalan. Kaya kakatamo pong Twitter, pwede kayo pong pantunan. Kaya kami pong username at radio_ASF at kaya katamo naman pong Instagram yan at ASF Radio. Sana po, abe-abe tamo po, mipapanantabi karemiyaya diwang platforms ban kanita. Maging updated tamo po kareng programa ng kaya katamong radyo. Lalong-lalo na yung kaya kayo programa ng balang Sabado ing Like Ko, Love Ka. So sana po abayin nyo kami. At ban formal tayo pong ibuklating kaya katamong episode ngayon ng Bengi. Agatan kaya po ulit yung kaya katamo kanako pong co-host. Ban kanita pa ni mo na nakatamo kayang makuya da pa na lang. Doktora. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama naming mahabagin at mapagmahal, patawad po sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod sa media. May pabatid nawa namin sa mga taong pwedeng marating ng aming programa
ang mensahe ng pag-asa at biyaya sa anumang kalagayan nila sa pamilya man, komunidad at lipunan. Mangusap ka sa amin, samahan mo kami, mahal naming Panginoon, upang sa pamamagitan ng programang ito, may bunyag mo ang kahulugan ng mga nakikita at di nakikitang katotohanan sa buhay. Basbasan mo ang gabing ito upang tumagos sa aming puso't isip ang bawat hibla ng aming karanasang tatalakayin. Gamitin mo kami, ang host, resource persons, technical people, na sangkot ngayong oras na to upang may pahayag at may palaganap mo sa amin ang katotohanan at mabuting balita bilang gabay namin upang tupdin ang bawat hamon ng buhay na naayon sa iyong kalooban. Mahal naming Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Ng Anak, anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, dakal pong salamat, kareta pong may nantabi, king kakatamong pangadi. At syempre, ban kanita po, may dinantamo pong makuya da pa mag-review kitang kakatamo may labasan na episode ni Doktora. Kaya kami pong episode last Saturday is all about sinukwan. Ano yun po yung maging contribution na ning sinukwan. O ba't gagawan tayo ni Balang Banwa? It's Ing masayang festival, Opo. ne? Achuta na po palang yining Banwa ngayon, king 25th celebration, year celebration na po ning kakatamong sinukwan. Naning dahilan behind sinukwan? Nang menu na po bala ko talaga yung sinukwan, kaya mo, competition. It's a Kapampangan competition. It's a festival na nung nuka rin na magpakit tamang miyayaliwang talento. But behind that, kabalwan ko pala bilang metong Kapampangan atin niya po palang malalam panibatan na nung nuka rin may buwing sinukwan all because of our experience during the pinatubo. Pinatubo na nung nuka rin Bela Kande po palang buraning Pampanga during that time. Tutoy ta. Yan Dr. I think. experience ko. Kaya po. May pakulit ko rin yung Doc John Talagang may kilaban kami kanita. Bala akong kanita. Kwento yung barbero na ditak da nakatabiran na. Tutoy ta. Malak ding buran ing lahing Kapampangan. Kaya Ali-uling. Save Pampanga was formed kanita. Kaya be kami kanita. Doc Badet is one of the Save Pampanga movement. O diba? Kasi Emya buring mawalaing Pampanga. So, kasi pipili da is-sacrifice da ing Pampanga. Iyang gawan da sa yatang catch basin sana. Kay ba't din Kapampangan, i-resettle dala outside. Somewhere in Mindanao kano. Sabi ko, kay ba't itapin. makalumusta naman. After that, Pampanga will no longer exist. And even the Kapampangan race will not be called Kapampangan. And dakal pong salamat kareta pong may nalakaran king Congress, and I think part of it is data pong Save Pampanga movement anong no ka rin. Ngayon mas I appreciate kung makanan maging Kapampangan. At pagtanggol tayo po yung lahing Kapampangan. Uling ating may nalakaran para kaya katamo. 25 years ago, 30 years ago. Luto na tuloy yung age me. Ikan ako, isip mo yung sinukon, it's just a competition. Yes, Pala mo, festival ya mo. Nanong nuka rin makantayo pala niya. Ang gatatin tayo po tatabiling amanong Kapampangan. Uli ni metong yung unique identity tamo bilang Kapampangan. No one in this world na mayaos Kapampangan unless you're born and raised in Pampanga and you are speaking Kapampangan. Totoo. Takal pong salamat talaga. Yak maragol ko po tangalog karetang may nalakaran. Balo yu po nung nini kayo at binanggitan ako po last episode. Balikan niyo po itong episode. May pong kasanting ako. Mesaya akong binakit ang episode data. Okay! So, eta na makaing pakalwating kaya katamong maging dakala intro na dakuling feeling ko dapat makabayang bisabyan tamong ngayon aldaw ngayon uling ining topic mi po ngayon aldaw ngayon ne pong ka-interesting ne kinumbira kay Doc last October 15 all because diniscuss na po king metong king seminar king AUF ko o pat syempre po bitinan da kong bagya kaya kami pong pamagbalik kung pisantane po yung pisasabyan. It's all about HIV. Nano ya po ini at nung makanano tamong nano lang kailangan tamong tandanan pag pisasabyan niya ini. So ako po mama ko
antabayanan nyo kaya po kaya kaming pamagbalik at iti po ing programang Makiramdam at Magparamdam. Doktora? Like ko, love ka. Kakaluguran, ingkadwa ng Domingo ning Adviento, kaniting Banua, Disyembre a 4, may talagaya naman antimong Catholic Handicap Day at National AIDS Sunday, kabang susunduta mo iting panahon ning matayimtim at matulang pa magsadyo, anyawaran tamo naman ingkalam ng Diyos para karing tao ng ating kapansanan at ring magkakasakit pauli ng AIDS. Panamdaman na naman sana ring taong wareni, ing pamanyantang ng Diyos king pamibiyebiyera, ing radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kayan tabi king pamagmasusi king Catholic Handicap Day at National AIDS Sunday king kadwa ng Domingo ng Adviento, Disyembre a 4. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, anak ng Maria. Ing December 8, Aldo Webis, pagmasusyon tayo po ing solemnidad ng Immaculada Concepcion ng Nuana Birhen Maria. Papasyagta mo kapamilatanan niting kapag masusyan, king Maria amipno king grasya, king kapamilataning Diyos, mi pangagliyang alalang bakas kasalanan. Iting titulo ng Maria, mi talagaya naman antimong manimunang patrona ng bansang Pilipinas. Inyapi naman, abi-abi talang itagulaling ring ke katamong sarili, kang Mariang kalinis-linisan, pankanita, aw sa upa nakatamong bibiyebye, king kalinisan, at mipalapit tamo, king kayang anak, Jesus. Kayan tabi po, ingke kayong talasuyo, Reverend Father Joseph Mary Bakay, ingke kayo pong among sa Himpapawid at Station Administrator ng 91.9 Bright FM, ing radio station na po ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, para king kapagmususyan ning solemnidad ning Immaculada Concepcion king December 8. Magbalik yan po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At kaya ako pa rin po ngayon ng Bengi. I-Doc Det, yung kanakong paboritong doktora, yung peka malago po. And at the same time, yung kaya katama pong bisita na Doc Jo, yan. Metong po ka rin tagimpanan ng Like ko, love ka. Balang bulan sana atin kami pong topic. Kapi sasabihan, it's all about health, ne? Uling metong yung kare-concern tamong like ko ini. Lalong-lalo nang yaning panahon na may nga challenge tamo kayong kakatamong health. At metong po ka rin, masanting tamo siguro pipagkwentan talaga. Pinining kaya katamong topic kaya it's all about HIV. Sabi natin, Doc John, ang may labasan ng kinumbirake. Kapilan tayo kaya masanting pisabihan ini, sabi ko kaya. So sabi na, December 1, it's World AIDS Day. World AIDS Day. So, itang peka malapit, it's December 3, sabi ko kaya. So, ay ni po, atsuta na ngayon eh. Pisabihan tayo po yung yung HIV. Yeah. At nanoya ini at nano yung pamiyaliwanan ni Doc na king AIDS. Siguro medyo biyata alaretang mapila na information ka na makiramdam. Doc Jo. Okay po. Pakilala ko bang pasibayo? Opo, siyempre. Makanini po kasi yan eh. Ken ko pong JBL talaga. O nang king JBL yung obra ko, kareta kong empleyado mi. So, kami in charge kami king kaya kaming workers health and safety. So, piniting kana kong opisina ka rin. So, ini namang advocacy ko when it comes kay HIV, more on kaya tayo pong kana kong private practice. So, at ko po king metong NGO. So, in kaya kami po primary HIV care clinic kaya. So, nung ako tang yun ka rin kami, kami rin pong San Fernando. Barangay Maimpis po. So, ating pong building ka rin. Kitang mismong malapit king Arco. At kita pong second floor ka rin nga po yung kaya kaming treatment hub for HIV. So, manibat po anyang uling government worker ko. So, kailangan, sabi ko, tingko pa rin private practice. Kasi po, lalo na ngayon, ka na akong obra, more on administrative ko po eh. So, po, baka akalingwan ko yung pamaging doktor. So, kailangan natin ko namang clinic ako. So, ngayon po, magsilbi ko ka rin as their hack physician. Itang HIV AIDS core team physician. So, ako pong doktor lang yan ka rin. Once a week, lalawi ako pong pasyente ka rin pag bengi. So, nanuya ba yung HIV? Karalasan,
sabihan, makakonect tayo palagi ni king sexually transmitted infection. So, STD ya po. So, makanita ya po in nature na ning sakit ay ni. So, nung kita pa mong pangasabi ta mo, sexually transmitted, buri ng sabyan, karaniwan, commonly, pwede ya pong mipasa kapag po king sexual interaction, sexual contact. So, yapin po ito yung primary way, banta po mi biyaya. Unang kay damdaman tala po ring mahapilan sa biyanda atin niyang AIDS ara. So atin niya pong pamiliwa pag sinabing HIV ang pong AIDS. Yung HIV po stands for Human Immunodeficiency Virus, HIV. Apin po iting virus na kapag po tinala niyan king katawan na ng meto nga tao, atakihan niya po itang immune system. Pag sinabi tamang immune system, apin po yung resistensya na ning meto nga tao ito. So kapag kinapit niya kaya ko, at mag-develop itang sakit, magbabayang kaya kang resistensya. So, kapag po makaniting milyari, yapin po itong miuline, ita pong peka, kumbaga terminal na pwedeng malyari is mika AIDS ka, tang acquired immunodeficiency syndrome. So, kumbaga, mga baldugan na ating kang infected ka with HIV, atin na kang AIDS. So, aliwaya po kanita ita. Yapin po yung pamiliwa na po ita. Ano po, doktora? O, banta po malino, ya mo po karing kahit ya pong panibatan tamo po ito. Dok, abanggit mo lapin na reta-retang kay. Atin bang lilinto sa Thomas karing taong mga nite or nanula po rin mga nano yung may papasa. Banggit mo na ito na may papasa yung mostly king sexually. Pero retang symptoms daw. Symptoms. King pangapasa, alimu sexual, atin mo naman pong aliwang paralan, mapalyari pong potang misalinan kang daya, which is ngeni po, very seldom na yan. Kasi ing malilyari kapag mag-donate tamong daya, doktora, de po ba sa screening part na niya po ng screening process, ing HIV. So, medyo malabog na po ngening panahon na inita, lalo na matigik na rin yung kaya katamong kay batas king screening. Pwede rin po antimo po yung meto nga inginda, pwede ne pong ay pasa yan king kayang anak kabang pagbuktot ne nung yam mismo miminong panulo potang ibait ning anak, diba? Apin po reta, so mother to child transmission, pwede ne pong apasang makanita. At naman pong kaso mo naman detang sharing of needles. Yapin po rin po tang di po ba nang kay detang drug illegal users. use. Illegal drug users. Yapin deta. Nang kay po tang makahay nala. Syempre, na balo, mi papasa-pasa nala palang ringgilya, mapalyaring matransmit kitang makanitang paralan. Simptomas. Ating kung metong ikit ang pasyente, mo milala ko yung kayang laso, pabalik-balik ya. So, yapin metong karimpi ka simpli. Lagnat, pamanakla, pamagbaksak ng katawan, ng kay flu-like symptoms. So, nung lawen-lawen mo, masabing HIV ne pala. Kasi common ng kayang symptoms apapal to. So, yapin po iting ingkay kaya kami, syempre bilang doktor, mamyalong yung isip mo kapag pakisabyan mo kaya kang pasyente, mo naman kabudabud na linagnat kay isipan mo na makanita ya. Kitang kaya kaming history taking manwanda, kailangan lalawin milaretang factors na iniba abe karetang ating risky sexual activities. Diba? So metong niya po ito. O nengkay kasi syempre part 8 ang sexual history. Nengkay akit tayo ka rin. At saka Doc, ngayon di ba COVID pandemic Tiyata sinabi ng Doc na sintomas, pwedeng muna tamong isipan is COVID kasi lalo na pareho lang. Pareho lang virus na yan. So, most likely, atin yung Anya, nung kunyari, in doktor lalaway king pasyente, nung malawak kay experience kayong makanyan, nang kay iset aside ne ing HIV. Anya, pinang kay ma-disregard yan, ngayon pala,
The reason why may ka-COVID ya, dahil positive ya for HIV. Then kay po makanyan. Magkaya. Uling bababaya po yung resistensya, Resistensya. no? Yes, Then yes. kay makaharbor naman pong alaaliwang sakit. So ito pong simptomas na aliya po talaga dekahon na kapag Wow. ikitala ring simptomas sa reni, yapi na ito HIV na. Etong yung kaitan siguro bala mo eye-opener kaya katamo na balata mo retang makanining symptoms. Dahilan, sabi nating Doktora Det, COVID ya mo, tayo po yayamin COVID pero posible palang kaya mo naman ini yung symptoms niya naman yung neto nga ating AIDS. Doc, siyempre, medyo familiar no rin kaya kalay ko tamo about king COVID no makananong matitest, Opo. makananing kailangan ng pagdalanan. So pag may dinalan ka rin, may positive ka, then you're positive of COVID. Pero yung HIV, makanano tayo pong adetect ini. Makanano la po rin maging test, kailangan tamong pagdalanan. Ganyan. In HIV po, ating katang kay, daya naman po in kukunanda. Blood sample ya naman po in kukunanda. Banta i-test tayo. So, ating katapong nga manuandang HIV screening test. Okay? Pero naman, po ganagan na, gang nino pwedeng mamaya kanini. Kasi po, kailangan data pong mag-initiate ketang testing, kailangan trained la to test. Kasi atin pong kailangan preparation ketang mismong pasyente mo naman matest. Kanya kailangan detang magsagawa kanini retang HIV counselors tamo. Atin la pong certification deni ibat king DOH na buri ng sabyan deni pong staff tao tamo nga rin na ding healthcare worker tamo nga rin capable na po to handle itang testing ning for HIV. So nakasimple yan kasi kumalang magpriklamo pong king finger banta kumalang dita ka blood ikabit de ketang katamong testing kit. Makaditaya ka simple oneng bayo ya po gagawan ita kailangan atin pa mong pre-testing counseling banta sukad nening counselor makanano niya kayang tanggapan nini nung sakasakali na magpositibo ya kaya reactive ya. So yung pinakaustong term po is mag-reactive. Uling po mga baldugan mag-reactive ya agad-agad sasabihan tamo na atineng HIV meto nga tao. Kasi po intutuki na pong step kanita ita pong kaya katamong taong maging reactive ketang screening confirmatory test tayo po. Anya pong minunang panahon, in kwento na po niyan, siguro mga 2 to 3 years ago, hanggang kitang minuna pa po, in kaya katamong confirmatory test, kanya pang San Lazaro, Manila ya pa mo. So, imagine, buong Pilipinas, karindoyngan po padala, retang ganaganang may reactive da. And then, panayan dala pa mo po rin confirmatory result da. So, din kay, it will take 3 months bayo ne po akit ning pasyente ampong ning doktor nung talagang positibo ya for HIV. Pero ngeni pong because of the advancement in medicine atinta na pong RIVDA itang rapid diagnostic assessment testa mo. So ngeni po kaya katamo king Central Luzon halos din kaya katamo pong tertiary hospitals di mga ragultamo pong ospital JBL, Bataan General Hospital din king pong Nueva Ecija, PGG at tinalangan pong means banta po mag-conduct la pong confirmatory test using the RIVDA. So it only takes 3 days the most. Banta po ikaming doktor akit niya po itang pepadalami for confirmatory test. So, makanita po yung procedure kanyan. Ating tamong screening test, kay ba't po mag-confirmatory test ka ta po. So, mabilis siya po ngeni. And throughout this period, itang confidentiality kasi. Opo. Very, very strict na Yes, itang yes po. implementation of the confidentiality. Well, kasi itang metong makatakot siguro ng harapanan ng metong pasyente, it's makanano yung society na mag-react. Opo. Madagol bagay ito. Madagol bagay. So, Doc, apisabi tanin nung makanano itang maging procedure, ating bala mo antigen test. Medyo masagets Antibody siguro. test, antibody May test. antigen test. Kaya ba't Antibody. itang RT-PCR ng COVID? Kaya ba't yung kaya katamo?
Kaya tapin blood ne. Maging reactive ya mo muna. Opo, muna maging reactive yo. Kay bat nanita, pa-confirmatory test tayo po. Banta akit tayo nung talagang positive ya po karetang. So itong confirmatory test, Doc Yapi na itang gold standard. Yes, ano, api na po kanya nita. Api na po yung taluin na kanita ito. No. So paglinto niya po ito, api na. Yapi na pag positive ka rin. At in bang possibility kaya reactive kay ba tayo maging positive kaya confirmatory? Atin pa rin naman po. Oo. Koneng syempre, lalo na ngayon, masanting no rin kaya katamong testing kita gagamitan. Most likely. Talagang mag-reactive tamo, mag-positive lang. However, atin po naman kasing aliwang sakit pa rin kasi na kay mag-reactive lakit ang mismong screening test. Anya mangailangan tamo kitang confirmatory test, banta talagang asigurado tamo nung api nito. So, at yun ken positive na eh. Opo. Kumbaga, nung atintang pasyente. Naning kailangan ng gawan man kanita atin bang pamanulong kailangan pwedeng puntalan makanano yung makaniniya po kabusisi ing kahit tamo ken proseso tamo pag ikit taneng reactive ya ing meto nga pasyente den pong kaya katamong advocates den kaya katamong counselors as much as possible in goal da po is a link to care de. When you say link to care, kailangan malapit na yan na ma-enroll ne or milub ne kitang mismong treatment hub. Banta ayam antabayanan da ing meto nga tao. Alimu uling banta ene akalat ing sakit. Po makanita. More on kasi ing goal tamo is kailangan tayang sopan banta ulo tayo. Itang tao. So, kailangan po malink to care ne. So, yapin tutukita. So, kami po kapag mega reactive ya kitang HIV ing gawan da kanta, nang kayong na akong case manager, tukiyane pa talaga hanggang confirmatory, hanggang i-guide niya talaga. Kasi yapin po ito talagang kailangan ng gawan. And then, kasi itong psychological aspect on the patient. Malam mo itong kahit sabihan mo, Doc, na 3 days niya mo. Pero itang manenaya ya, itang stress sa i-undergo na maragulya pang factor para i-handle na ning pasyente. So, buti atin lang support group. Atin lang counselors. Actually, very agonizing niya po ito, Doktor. Laking kaya katamong patient. That is why in counselor tamo na yung kay potang mika instance ko while doing my clinic, ko inisip may kataon mo metong yakaring kanakong pasyente na di natang not for a reason of testing or magduda kami na or magduda yan na makanita yung condition. However, minisip ko mo, sabi ko, bakit milalako laso ini? O in-offer kaya ako, o sige ako, tune man ni mami mo ako. Okay mo kaya ka ako, nung magpa-test ka tang makanini ako, nung mag-reactive yo, at na kami man bada ka i-guide da ka. Nung aliya, o de mas masanteng ako. O kabira may reactive ya po. So sabi ko, ala, ako makanyang pwedeng ibili in pasyente ngayon ni, muli yang makanita na mo. So kailangan, ketang sabi ko kaya kaming case manager italubime karetang aryan ko ni kasi kailangan kayong pakisabyan. Nung usually po tapong kukonsulta la ring pasyente tamo ring doktor tamo agyumiya pong doktora di ba nang kay 5 minutes to 15 minutes mayari ning consultation tamo abyeta na nga nung nano ing kailangan ting pasyente pero pag in case tamo HIV case ya it usually takes us 30 minutes to an hour. Itang first consult me. And usually, di ba, pati in family kasi, yes po. Gag-guide So, they're part of the consultation process in family. Uling kailangan niya itong support group na ning family as well as ning kaya katamong experts. Ne? Uling everyday, syempre, manaliwala na nito itang psyche, itang pag-iisip, mumunan dili ang pamilya. Pwera kitang community, ne, Doc? Opo, ing mumuna syempre, matinag niya po ing kiyakatang pasyente, dakal ko pangarap, makanano na inggawan ko. Ing laweda, yapi na ba ning end of the world para ka na ako, mate na ako ba? Pota muli ko, ayawa ko la rin kapatid ko, ayawa ko rin pengari ko. So, apin po rin question in mind. Nang kay datang lo, ko agyu,
sabyan king family ko. So ita aliwaya pa pong aspect ito. Maswerte kami kapag nengkay daratang la na ila mismo sabi da na karing family members da. Pero dakal ka rin po pasyente mi ila pa mong makabalo king sitwasyon da. At mapilan sigurong kakaluguran da. Anya, kaya kaming ing estilo na po ning treatment tamo pag makanini yung kaso, talagang talagang kaming mumunang support group. Anya ating la po nga manong case manager. At kaya kami pong treatment hub nurse, hack nurse mi, and then physician. So kami talaga eke bibili ketang sitwasyon. Kumbaga every nang sabyan mayaring metongal do muli na kami muking bale. Pero nengkay makagising niya kaya kaming counselor, nengkay ka-chat ne pa yan king messenger na, nengkay king phone na. Uling dadalana na po, uling yamong makabalo. Siyempre, itang Maragula bagay tan eh. makanano may ipaluwal king mismong pamilya mo na lalo na nung in family itang close siya or sabihan tayo hanggang aliyan it's a difficult difficult to handle. At saka one problem, Doc, di ba? Usually, kung may ka-pasyente na ako, umuring kasing makanyan, it was the acceptance. Yes. It was the acceptance. Kasi nakasakit manulo nung impasyente, na-i-accept na atitang sitwasyon na itakaya. Once in-accept na, tuki na ketang proseso, ketang treatment, ketang management. Metong po ka rin kasi meging nanita, meging mindset da rin kalay ko tamong maliwanan nung nuka rin pag kami ka HIV ka. Nakamaulo. End of the line. No. Something like that. At yan po kasing mindset. Wow, na. kanita. Sabi mo natin, Dok, na itang karakal ko pa pangarap. Yapi na ba yung taulin eh? Dok, baka ta maging malino ka rin kalay ko tamo. Kami po, yan, kaya beya po yan king kaya. Kumbaga, makakombo na yan king kana kung spill kapag mag-discuss ko naman ka rin pasyente ta. Sasabihan ko karela makanini. Ini pong panahon tamo ngayon ni maswerte ka ta. Kasi kaya katamong medisina, kumbaga technologically ampong kay advanced ne. So ding medications tamo alina la po kalupan itang panahon ng anyang 1980s anyang mag-start yan. Sasabihan ko pinkiring pasyente ko, isipan mo itang kaklase mo niyang high school ka. Pila na kang banwang niya ako. 30 na ka. Kaya. Sabihan ta na mo, itang kaklase mo, high school at inyang hypertension. O na yung alayan daramdaman, miminom panulo kasi ala naman panamdaman. O kaya sabihan tayo, tiyang diabetes. Sinabi ng doktor, minom yung panulo, miminom panulo. Agnan kayo ako. Nung pay numanda kang panulo para king kondisyon mo, miminom panulo. Muna pang mateke ako. Ako makanyan. Mas mayan na ako makanyan. Dadalakit kaking dalan. Kaya. Nung dadalakit kaking dalan, yung kaklase mong high school ako, di nalakit kaking dalan pero makalawe king kayang cellphone. Mumula-mula laya, may paralis siya. Muna pang mateke ako. Ngayon yung panahon na ini, alata ng pasyente na ating HIV na mamamatay ako. Kasalanan na namuning pasyente yan nung mateya. Imburi kong sabihan na kailangan ating katang kumbaga, cooperation yan kaya katanga doa Kumbaga, we work hand in hand ako. You dedicate yourself for the treatment. Kaya ako gawan ko yung role ko as a physician. So, makiramdam ka and then tukyan mo nung nanoing panulot. Kay mangutang niya kanyan, Dok, antila po nano karakal din panulong inuman ko. Yan. King treatment tamo, basta yung kikatamong pasyente, alane mang aliwang medical problem at the time na ikit tayo. At masanting niya po ita nga manuandang CD4 count. Yung CD4 count, yapin po ita yung test tamo king daya, banta akit tamo nung makanano ya ka-responsive in kayang immune system. Kasi habang mababa ya po itang CD4 count, in value burita mo ka rin 200 patas 200 Kung 200 pababa niya po yung CD4 count na yan, dito pong common na illnesses or common microorganisms na usually kapag masanting niya po yung resistensya tamo, apektuhan yung kikatang katawan, apin deta rin pwedeng mag-cause problem king pasyente.
So, nung ing pasyente, okay ya po yung CD4 count na, alayang aluwang problema. Mapalyaring yung inumana mo, metong tabletang panulo, prophylaxis for tuberculosis. And then, nung kukutang yung panulo po para king kakatamong HIV, itang antiretroviral tamo, metong niya mo pong piraso ing inumana. Ita po kaya po 3 drugs in 1 tablet. So, inumana po ita either morning or evening. Depende po nung nano itang panulong may start kayo. Ita pong kaya katamong peka latest sa gagamitan ngayon, BBM niya po ita waking hours kapag makagising yung pasyente. Kasi tinya po itang adverse effect and side effect na insomnia. So, emya bibya bayo matudtod. So, yung inuman niya mo, metong niya mo once a day. And the patient needs to comply with the intake of medication. Kailangan niya pong tupdan itang kayang pamaninom ketang panulo. Once a day ya mo po. Ing sasabihan mi, ing target tamo mo, magiyang mababaing kaya kang viral load. Ing viral load, yapi naman po itang itest tayong daya, lawenta mo nung makanano yung karakal, ing virus, ing HIV, king katawa na ning pasyentita. Ing goal tamo kailangan at least magiyang undetectable yan. Alane nga sabing makina nakatamo adi ng numero. Okay? Pero based from other studies, kapag 200 ne po ing akwata mong viral load, kumbaga equivalent ne po itaking undetectable. Anya, bakit tayo po guguli ni? Sabihin ko naman king pasyentita. Kasi kapag ing kakatamong viral load, mababa ne. Babasa ng makina. Buri nang sabihin niya, number 1, kaya kang immune system, babalik kaya kitang dati. Buri nang sabihin, lalaban niyang pasibayong katawan mo, karetang viruses, kareng bacteria, kareng fungi, na atsyuking environment mo. Santing na kaya kang resistensya. Kadwa na nito, kapag kaya kang viral load, mababa ni. Naka makapanawa. Mo na apasay ni in condition na ini. Hapin po ito. So talagang promising yan doktora. Unang ating catch kanyan, Doc, di ba? Opo. Dapat aldoldo, Dapat miminom aldoldo, yung panulo. Opo. Kasi po pag yan na namang gawa ito, Doc, ing malyari, pwede yan pong maging resistant ing kaya katamong pasyente. So, dapat Opo. Kasi po, tang milyari naman, maging resistant. Sabi ko, sakit katabuntok. Kasi ngayon, yung kaya katamong panulo, bibiyene ng DOH, awyana, libriya yan. Libriya po yung panulo tamo. Kumbaga, abiya po king programa ng gobyerno tamo, metong niya kareng health programs na on HIV. Siguro may itong yaring karetang mabayat ng isipan nito. Siguro na itang nung manulo ko, loka rin ko kumang... Malwatan eh. Opo. Nung loka rin ko kumang panyali Resources. kong panulo. So, aliya po pala problema itin eh. Nung Basta untala mo talaga karetang... maka-enroll yaking DOH. Opo, baka enroll ya po DOH, yung kayang treatment hub. Lifetime yung kikare Kikare, yes. Okay. Ing mabayat karela po tang sinabi miya karelang lifetime ni chronic illness ni kailangan inuman me. Ang sasabihan ko karela, minom kang vitamins kaya. Opo, Doc. Bala mo makanitaya mo ako. Bala mo maka-vitamin a day ka mo. Kasi 1 tablet a day mo naman yan. Deng senior, sasabihan dati, nakan-dessert. Itang Deserting out. Deserting out. Punta mga nakit mo, makalatag lamang. So, bala mo makanitaya mo po. O yes, it is a naman lifetime. potang impasyentita mo, mabuktot siya, Doc. Opo. Okay. At atin deta pong panulo tamo, friendly la naman po kareng mabuktot deta. Yes. Although itang meto nga bayong... Kailan magkarong defects kareng Ita baby, pong bayo syempre, o tamong... ditang isipan da. Ita pong bayo tamong panulo, atin niya pa rin pong dita ka pamagalking makanta, anya as much as possible, we opt the other drug. Ating katapong other drug itang before the new drug that we have now. Happy nito. So, atin pong Safe atin panulo. Opo, atin naman. atin pong mas masanting nung yakabuntis. Yes, Okay. yes. Ating ka nga banggit na din, posibleng ayawan ing anak yung sinapupunan. Makanani yung pitang, bala mo ating kung higit na, posibleng ali. Posibleng, Gawa opo, na. pwede. Atin niya pong kailangan
gawan, Opo. kailangan tandanan. Muna kailangan itang pisasabihan. Ngayon po kasi ingkay kanyan ding naganang mabuktot encourage dala pong magpa-test mo Test naman for for HIV HIV. screening. Banta po karin pa mo akit tanan nung ima ating yung makanining kondisyon. So required yung anta, Doc, na mag-HIV. I-encourage dala po at least na Encourage mag-screening la po. Banta akit ta mo nung atin bang kailangan samasan kitang sitwasyon. Okay. So nung yan naman po So kailangan miminom kang panulo nung ika-pregnant nung atin ka babae, atin kang makanining condition. Kailangan inuman may itang panulo mo banta potang muktot ka may apasa king anak mo. Kasi po nung biglang may buktot yo at balo na miminom panulo in the first place, balo na ng atin yung makanitang kondisyon. Chances are talagang may pasaya king anak kita because they will be sharing the same blood. Yes, So yes, apin yes. po itong Yes, kaita yes. mo. O makalano naman, Doc Jo, nung kunyari itapin may minum panulo, so may pasayakin baby. How do we manage ang Okay. baby? Yes. Then pag makanyan po, of course, kay alata na nga gawa king makanyan So kailangan mo rin, atin na rin pong panulo kanyan for the pediatric Okay. pediatric patients tamo with the condition. So api na po itong kakatamong final resort na pwedeng gawan tamo is to start the patient, the pediatric, the baby with the treatment. Same yung kanta, lifetime na rin kanta yung mag- Opo, lifetime niya rin po kanita ito. Okay. Mhm. So, base kitang sinabi mo, Doc, na posibleng eneapa sa king anak. So, nung bumuktot yaman at maging consistent na yaman kitang pamaminom ng panulo, maging safe ya rin. Yes, mag-iya pong safe. How about yung relationship? Relationship. Actually, metong niya po yan kareng tema. Akaida Uning kapag di natanglakan yan din. Doktora, sabihan da, Dok, ano makanyan? Ala ko pan mang boyfriend niya ni. Ala ko pang girlfriend na ano. Palagi mo ba makapakyasawa ko pa? Palagi mo ba atin pang makaburi ka na? Ita pa mo ite. Aliwa pa itang makapakyasawa atin pa po kayang makaburi ka na ako kanini. Kasi atin kong makanining kondisyon. Wow, wala na itang stigma na kasi nitang ating kang HIV. Wow. Tabi nga AIDS ha din. AIDS sarang agad Uning kasi kanang kasikan. Oo. Agyo na ka pa talagang iragsa. Pero alya pa AIDS kanita. So, yung sasabihan ko naman, Karela, in promise na kasi ng treatment is ay ning kaya katamong panulo in treatment tamo is once na undetectable ning kaya kang viral load ali mo na apasa yan. Okay. That is based from the itang campaign na niya pinintay tang U is equal to U undetectable is equal to untransmissible. Oh. Ginawala pong pamag-aral kanini ating dakal pong studies ang pong research. So ating thousands of respondents, participants Wow. kitang kay ikit da na kapag ing metong pasyente na ating makanining kondisyon at miminom yung panulo, undetectable din kayang viral load, ikit da na gang magtalik lang niya asawa or nagtalik lang niya asawa ning partner alina na apa sa king kayang ka-partner. Ikit through sexual contact. Doc Jo, abasa ko, 97% in chance na aline pasa. However, atitang 3%. Unless siguro may naitang immune na ning partner na. Possible ba ita na uling may naing? Actually, sir, king kaita mo rin kasi king mismong transmission na ning condition. Ating possibility kasi nagang ma-expose ka, mapalyaring nakaman manikwa Uling lumaban niya in the first place, lumaban niya pa naman yung kaya kang lumaban niya yung kaya kang immune system. Kadwa na nita, sufficient ba yung amount na ning virus sa may introduce yung kaya kang katawan? So, apin ring factors. So, itang environment, kumbaga, ikwane bang alampasan itang demands na nitang environment tong nukar niya may exposing virus itang temperature o apin data Nung data
langan may satisfy, mapalyari naman kasi gang may expose ka, ka pa rin man naman manikwa. Pero syempre, dakal kapag mababa ka immune system. May ngari mo naman po kaya katamo yan na kapag talagang sobra kapagal, puyat ka, chances are, ikaitang mo munang candidate banta, mika sakit. Ikang candidate miyawa kung nanong condition. Same as with HIV, makanita yan naman. Uling initially, lagyo na talaga. Immunodeficiency. Bari sabihin, yung immune, yung mituturan talaga. Wapo. So, masikan yung immune system mo, pwede na talagang Labanan. i-repel na pa rin. Sabi pa tayo, i-repel na pa rin. So, habang... Sige, sorry. Doc. So, Doc Joe, makanano naman ding kay, ding community ngeni. Asabi ka na din tang stigma. Kasi anyang 1980s, ne, bago talagang pati kami tatakot kaya kanitang mag-handle cases, ne. So, ngeni, makanano naman itang society, itang community, many bayo ba itang pamaglalawi da karening pasyente itang makanyan. Detang ating HIV, lalo na detang ating AIDS. Unahan kaya po karen pasyente mismo. King obserbasyon ko karen pasyente mo. Ren pong pasyente kong ikit ngeni ing age range da atin ko pong 15 years old. Ing peka matwa ko mapilan po karela tsunala 50s. Dingaliwa at ding kana akong average at sula po 30s. So reta pa mo po detang grupong areta nung pitnan talang at lu. Reta pong peka mas atsuketang edad na 40 patas 50s deta aliwala po lawe king condition da. Detang 30s aliwala naman lawe king condition da. Retang masanak aliwala lawe king condition. Karela mismo itangaman ng stigma atin, tangaman ng self-stigma. Mas mata siya po yung self-stigma na ning detang 50s. Opo. Renin pong kaya tamong kayanakan, pauli po siguro ketang gang makananong ngeni itang awareness about the condition. Babasa da na yan king internet. Okay, balo da na nung nanoing makanining pisasabyan. Somehow mas masikan lalub, mas prepared la when it comes to acceptance. Of course, the society, siguro po at ketang lugar nung nuka rin somehow in kaya katamong society mas magineng accepting king situation. Kingakakit ko the reason why ating stigma is number 1 intention. Number 2 itang acquisition na kasi tabuya sex, di po ba? So talagang pisas kaya king kultura tamong Pilipino naman po common na pisasabyan ing sex and ing sexualidad. Anya talagang itang stigma for the condition, talagang in discrimination din talagang matas siya pauli na nitang no makananitang common transmission, no. Okay? But somehow because of the darakal na po ring advocates, darakal na ring mami awareness, somehow darakal na ring bisang makiramdam, darakal na ring kumpanya, organization na burimi yang habaluyan, burimi lang sopan nung mga sitwasyon. Kitang makanitang obserbasyon tamo king society, somehow akakita mo po gang makanano manaliwane po itang karelang lawe kitang condition. Somehow manonormalize niya po na as one of the chronic medical illnesses. Tang sakit na talagang kalupan ng hypertension, ng diabetes. Malapit niyan datang ka rin. Wala mo yung tuberculosis. Way back, doktora, di po ba yung kahit pag mika TB ka, halos pandiriyan na ikawani doring pinggan, ikawani doring kubiertos, ikawani dakang bale. But now, nabalutan na makananong transmission ng TB and balutan na kapag Pilipino ka, dakal may expose na ka, Ken. So, aline, makanita kadagul ing stigma for tuberculosis. So, somehow, we are hoping na in time, datang mo naman itang makanitang aspect of thinking karasking HIV. Wow. Kasi Doc Joe, sorry, lulto yung edad ko. Anyang 1980s. Anyang 1980s niya mag-training kami ne. So, nakaditak ing data regarding HIV. So, kanita kami man tatakot. Kami tatakot alam bisang ma-assign kitang infectious ward nung ating yung HIV tang pasyente ka rin. Alam bisang ma-assign ka rin eh. So, I really want to thank
celebrities like Elizabeth Taylor. Ne, maragulya influence worldwide yan, ne, itang impact na. Anyang sinuportahan itang kaluguran na, was it Rock Hudson? Ne? I-Rock Hudson, nulaman may machoya, pero kaya pala. Positive. Ne? So, ang big HIV positive, may kaluguran lang matalik. So, nobody wanted to care for Rock Hudson. So, inggewa ng Elizabeth Taylor in front of media, ne? Try media pa kanita, alapang social media. Kinawal na yung kaluguran. So, mila ko itang takot na, ala na kasing bisa lalapit ka rin maki-HIV, ala na bisa talent ka rela. Uling eta mo ay dyan na aliwaya ing pa mag-transmit na through fluids, body fluids siya. Aliwaya itang kinismekeng chick, aliya makanita, ne? So, niyan, bakit na ita? Ako mismo, doktor na ako. In training na ako kanita. Sabi ko, wow, kailangan basang kay panigaralan kay pang masalese. These celebrities, they help a lot. Itang advocacy dang makanyan. So, iya ing minunan dealing support person for an HIV victim. Abanggit iya po itang guys, sorry, medyo balikan kaya bagay Apo. itang fluids. Kitang fluids body part fluids. kasi metong niya karetang maging eye-opener siguro ito Yes, karing kaya katamong kalay ko na makanano yung matatransfer ni via fluids. Nano lang ang doc dito? Ing mata sa concentration would be from the blood. Blood to blood. Blood. Tutukiret ang kaya katamong seminal fluid. Sorry, tang atsuking sperm. Okay? Okay. Vaginal fluid. Uh-uh. Okay? Detang sexual fluids tamo. Yes. Tutuki will be the milk. Kaya di ba atin muring breast milk, mother to child transmission. Possible later. Muli kaya sana po tang nandito itang nursing mom. Breastfeeding. Nursing Wow. ma'am, breastfeeding So, ma'am. Yes, kaya kailangan. Nung may minum panulo. Opo. Pero nung may minum yung panulo, Aline. so safe yan. Safe na po. Okay. And then, so Apin dito, blood, pawas, aliya po, wawa, aliya, siguro it will take galon-galon sigurong lips to lips, galon-galon na wawa, banta, may transfer yata, aliya po matransfer makanita, masyado yung kay. masyadong dakaling kailangan tang Madakal po talaga. Oto, may ng baldi talaga. Siguro po potang may glava palusa lang at lungaldo. Anita ito. Pero, wala. So, tang pawas. Pawas, may aliya dikit po, yan. alaya. Alaya. So, you can kiss, you can hug. Wiwi. Aliya. Okay. So, itang punta kasi atin niya nga ng aimian, yung makanya something O like kaya you share tang baso. Oh, Ito mo, lalo na king bale, ng kaya ating makanita. so, aliya po. Aliya po. Miyawa. Kubiertos, they share utensils. Ali naman po, mag-share yung malan, aliya naman. O ating pa pong mengutang po, tang miyakit yabang ngamuk. Kaya tsuko king metong meket ko ngamuk. Kayabe ko, balo ko, tinyang makanining kondisyon. Aliya po makanta. Aliya po kumbaga, po dadala ng meto nga vector. Po kalupa ng malaria na atin niya, o kaya ng dengue na pwede na pong dala ng amok aliya po makanita. Siguro dinala na yamok niya. Okay. Libo na yung sabi-sabi lang lilibot mo. Atin mo bri kong idagdag kasi I'm dealing mostly with diabetic patients, ne? So, tening pasyente ko mag-prick lang daya, mag-inject la. So, potandadaman de through blood, ne? Neng kay mitatakutan la. Sabi ko, ali, safe practice mo yan. Then, kaya kang gagamitan, kaya kala mo, pati retang blood glucose monitoring device, kaya kaya mo, don't share it. Yes. Kasi may ka-incidents na, karang studies na itang potang mag-prick yung makanyan, tapos ketang platform na nunukar de palubitang strip nung nukar ni tandaya, nang kaya malako ni tandaya ketang platform. So if there is another one na ipalub mo ka rin, pwedeng akuan Very rare. Very Pero rare, may report Pero gusto ya po itang sinabi, kailangan sarili me. Kaya ka mag-share. Oo, Kasi kaya mag-share. kaya din pasyente, kasi po yung wali ko na magsuspecha na diabetic ya. So, pepa kaya na. Sabi ko, you have to clean everything. Sanitize everything. Bala mo ngayon ating COVID, sanitize everything na gagamitan nyo, lalo na mag-prick kondaya. Yes. Kasi naman routine ka rin diabetic patients in screen nila for HIV. Unless talagang
magsuspecha na kami na atin lang makanya. Ay, banggit mo, Doc Ingkay, itang routine na screening. Ing routine na screening o offer dyan naman po karetang patients tamong ating tuberculosis. Kasi usually may... Bakit? Yan, kutang na, Doc. Bakit? Kutang na. Bakit di kami waring ating TV? Atin na kaming HIV. Usually po kasi kapag mababaning resistensya ng medyo nga tao, atin lang term, ating kaming term, ating opportunistic infection. So pag sinabi mong opportunistic infection, opportunity. So, naning opportunity? Daratang na rin kapag yung opportunity, mababa yung resistensya mo. Ing meto nga opportunistic infection na lunto king metong pasyente na ating HIV is tuberculosis. That is why aag ng dengue niking program na ning TB. So, ganang pasyente tamong ating TB, i-counseling dala, banta mag-undergo lang screening, and then i-guide dala. Okay. Kahit ang makanito. Kasi nang kay daratang lapu, kaya kami, ding itsura da rin pasyente. Pag ikit me, itang typical na pasyente na balo mong ating tuberculosis, mapayat ya, kukukuya, makanini itsura na eh. Pag linawe me, lupang atin yan tuberculosis ngeni. So, pag giniscreen me kanyan, okay, reactive ya palaking HIV. Pag pa-confirmatory me, positive ya. So, happy nito. So, bala mo. Anya itanga manwa ng doktora nit ating routine karang mag TB patients tamo. Kakaidala rin offer de po ing screening tamo. Doc, kanti mo ka rin pasyente tamon. Sabihan tamon, routine niya po kasi ini. Bala mo madali da ng tatanggapan ngayon eh. Yes, Siguro linantang awareness sa Yes, sabihan ng yes. doc ne. Ako na magkasakit ka rin pasyente na kasi diabetic ka. Ating kan oren mo naman diabetes, Diabetic ka. TB. Bididikit la rin eh. So pwedeng pati HIV niya. Pa-screen da kayo po baka nita aso panda kayo. Di ba Abo. doc? Makanta itang approach. So Okay. thank God for the awareness Yes, ne. wow. Antimorening advocates tamo doc like Wow. Dr. Joe. Yes, ne. Siguro mag-break tamo pa, ne. May panyaman yung kaya kami pong pa magbalik. Basan nila po rin kaya kayong komento ng ating kopong kutang. Subukan na makibatan ng kaya katamong bisita. At syempre, kayan tabi na ng kaya katamong co-host ngayon ng Bengi. So, kayo po ba mako at magbalik ya pa po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Doktora, Like ko, love ka. Kambening maglapo tula, pauli ning kalam ning mabiya kristyanong kasalpantayanan, kikilalanan tamo ing kayawsan bilang laiko, nung makananong misundu ing pamanyulong, pamipalalam, at pamipalaganap, king pimama ng mayap a balita, lalong-lalo na karing kapatad amay na, milelele, melili at maluka. Babiyane po kaya kayo ning Archdiocesan Council of the Laity, king pamanimuna ng Brother Banjo Serrano, at kambedering miyayaliwang lupa at biyedering laiko ning kakatamong Archdiocese, ing meto nga programa, nung nuka rin ni kapami katagon, banpisabian at panigaralan, ding eganaganang paninap, pigagap, at buring paintungulan anting laiko, bantuneyang panamdaman at biyayan antimong komunidad ang mipapanganap, mipapananggap, mipapangadi at mipapanantabi. Ding miyayaliwang lupa at biyadaring laiko ning Archdiocese, ilang maging siwala at imahe, ban mi ka mas malalam a pamangilala bilang laiko, karing miyayaliwang kalam at karisma apig kalubning Ginoo king balang metong, ban kanita deting kalam, tunelang magamit anting sulu at asin king kasalungsungan a pamangailangan. Mekeni at abe-abe talang pagmasusyan ding grasya tamo. Programang makarikil kiring kaparang laiko. Iting programa maramdamya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Sabado, alas 5:30 hanggang alas 6:30 ning Bengi, at Apanalbenya king Facebook live streaming king at official.asf radio. Mekeni at masasanmetong tamo king programang Like Ko, Love Ka, programang Makiramdam at Magparamdam. Kakaluguran,
ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Malugod nararamang tatanggapan ring kasaupan, aboriyong ipayabot. Deti maragul lang asaw king pamanyon ning kaya katamong misyon, ning pamagpalaganap king maya pabalita ning Ginoo, kapamilata ning radyo. Kambening kapasalamatan king kaya kayong ganaka, babye milaki kayong ngeni, ring paralan, ban miras laking radyo, ring kaya kayong kasaupan. King GCash, account number 0905-319-4871. Ang maki-account name, Joseph Mary Bakay. King BPI, account number 8810012049. Ang maki-account name, RCASF 91.9 Bright FM. King BDO, account number 006298017632. Ang maki-account name, the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. Dakal pong salamat at Ginoo. Ablasan na kayo sana, ingke kayong ganaka. Magbalik ya po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. At bayo tayo po isunduin kaya katamong masanting kwentuhan. Banggitan tala pa mo po at dinantalang maya pa oras rin kaya katamong kayantabe king Facebook at po rin may mag-comment kaya katamong. Sabi na pong, Facebook viewers, dakal pong salamat na email des Conejos, Alvin Mortat, Doc Botat, yung kakakilala ka rin. Wendy Cunanan Mendoza, Jeffrey Manansala, o nga be ako po, Isay Dison Pangan. Ex-girlfriend, lago. Hello, ma'am. Ayan, kilala na kang Doc Sap yan. Ay Jeje Jelly Lu Ayala, Maria Marilyn Cosico, Day Garcia Mendoza, Berna Pineda Basilio David, yung kaya kang malagong sekretary ito. Okay, RC Ramos, Tres Marias, Yalem, Garcia, Juliana Salak Florentino, at Sister Adela Obahan. Kumusta po, Sister? Florita Romero, Ferdi Espiritu, Francis Paul, Lagaso Valiente, office mate kayo po ito. Simon Santos, Kong Ray Pangan Garcia, pinsan kay Lynn Mac, Lilibet Lumba Luge, Jose Barbero Mayet Omalsa, Eko Mike Papa, Loreli Bagayawa, at Chico po Estrella Pangan Flores, SL Alfaro, Teizy VB, Boker Saludares, Angel Salita, Julieta Salonga, at Sister Weng Sibal. Kaya tabi tayo po ngayon. Sister, doktora, pakibasay kaya kang secretary yan. Maya pagat panapan po kaya kayo, ananing ka akong sekretarya, Berna David, at kareng makiramdam, like ko, love ka, at king mo. Masipag at laging paasan sa lahat ng bagay. Dr. Odette, God bless you all. Okay. Sabi na pong Melay palalagitan Melay Garcia, from Naga City. Oh, di ba? From Naga, daramdaman nakatama po, dahil taga Naga. Sister Weng Sibal, sabi na po, Maya pa oras po. Hello, Dr. Odette. Oh, di ba? Atin yung fans talaga, Doktora. Inka na ako pong kaputol, sabi na Estrella Pangan Flores. Maya pabengi po, masayang bungad ding Disyembre kaya katamungan. Okay. Sabi na po, Sister Clarifel Bendiola. Clafel Bendiola. Maya pabengi po, Brother Marvin and Dr. Odette. At Kareng, hanggang Makiramdam King Bright FM 91.5. Hello po, Sister Clafel. Kaya betaya King ACL. Yes, Sister Clafel. Regular listeners, Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery ASF DSF Building, Tita Paz de Jesus, Spiritual Children of Padre de Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Tatang Abel, at Imang Prima Kiwa. Yan. Dahil pong salamat niya karetang kayantabi mi pong makiramdam ngening bengi kaya kakatama pong programang Makiramdam at Magparamdam. At syempre po nandin abang kita no po rin kaya katamang miyayaliwang platforms na nung ko rin pwede ko pong mag-donate kan GCash, BDO, and BPI account. Sana po kaya beda kayo kareng nano pa man pong paralan na pwede pong isaupat
sana po pamalita tayo po yung kakatamong radyo. Natin po radyo yung kakatamong Archdiocese. Ba't kanita dakala po rin kakatamong kakaluguran at kalaiko. Okay, so magbalik tayo po yung kakatamong last leg na po ni kakatamong discussion ngayon Bengi. Nandin na akwento tani nanay po ing makanani may papasa iti na itang taulita ang sabi niya that different fluids ne at banggit niya rin nandin doktora det itang makanano na yung tatanggapan ng society tam dok det ating kapang buring idagdag ka na. Usually, puro in government yung akakit kong susuporta. Mukha yatang king on the part of the laiko, ne, mukhang alapa. So, ako, may antig ko kapanandaman ngayon sabi ko, dapat pala kaming king laiko, king komunidad mi, king parish mi, male-male mi, atin palang mangailangan sao. So, balo mi na, nung makanano mi lang paralanan ngayon balo tani itang kaya katamong kang advocacy ng Dr. Joe, ang poretang aliwang different advocacies ampong ospital o klinika nung ka rin mila padala. Well, Kasi before ken mun JBL ka rin nila mo padala. At saka dati San Lazaro po. Kalaot na pa po. and 3 months, di ba? Itang 3 days, may nip na ako kitang 3 days. Ita pa Pati kaya itang 3 treatment months. kanita San Lazaro po. Dalando pa talaga. Wow. Diba, kalawat Uling ngayon, available. ing San Lazaro Hospital kasi yung Center for Infectious Diseases keti Pilipinas. Uling dati rin keng COVID niya karin daw. Karin niya mo dating testing center. Yan. Wow. Tapos meron ka lang. Opo. So same as COVID ne, metong yung stigma mo rin kaya 3 years ago, COVID is the most deadly, the deadliest in our time ne. Pero ngayon eta naman bababa yung credibility na ni COVID pero kalupa na ng COVID may giyang part na ning nanita dok karetang Itang maging part na nening kaya katamong detang viruses na kaya beta flu-like nangeni. symptoms, So we're hoping na maging endemic niya mo aline pandemic. yes. Oo. Dok, siguro medyo banggitan tala mo naman deta talagang mismong hub ba or clinic Hub, na pwede dang yes. puntalan. Itang peka malapit karela like in Pampanga. Loko rin lang po rin. Okay. Pwede tamang Deni po, puntalan. ring balo ko kening Pampanga ne. Basta po rin yung kaya pong tertiary hospital, in JBL atin niya po ken, atin tamo pong bahay linggad. So ring pasyente tamong suspected for the condition o kaya retang mig positive na mapalyari la pong muntaken. So King Angeles na kini pa San Fernando ita pong kaya kami in primary care hub mi po kini pong FPAP YCAP Community Center kanya pong barangay Maimpis. So nung akit niya po itang arko ning Maimpis at yung pong building ka rin landmark building niya po second floor na po nita karin niya po yung kaya kaming clinic. Karas po King Angeles LGU atin niya po ita pong Bale Angelenyo. So karelaya po ita. Karas po Mabalacat area. Ing balo ko adwala po rin ken. Ing metong po Islacan Community Center. And then the other one po itang Amlat. Kanya pong Mabalacat naman ita. Dusog tamo po Concepcion atinla naman po karin. Tarlac Provincial atinla po TPH Cares. Bataan atinla naman po Bataan Haven. So King PJG atinla naman po ken King Nueva Ecija. Karas Bulacan atinla naman po ken I forgot the name pero atinla naman pong treatment hub King Bulacan. Wala mo na karakal da pala rin Imagine mo treatment King hubs Pampanga niya. Pilan Lareta, di ba? Parang 5 or 6 layatan. Marakal lang. Dok, buriya mo maging malino. When we say hub, magstay lang ba ka rin or Okay. More on yung kakatamo pong hub kaya outpatient care ya po. Okay. So kapag po habla po rin, so inkay tamo ken outpatient check-up and then pupunta la po for check-up, pupunta la po ken for refill of maintenance medications do. Inkay tamo ken syempre atin confidentiality. Gang no ka rin niya munta. So lalo na ngayon yung panahon na ini,
keep tayong confidential itang kaso tamo. Banta ng sa gano, I encourage tala paretang aliwa na nung magilang reactive, magilang positive ketang condition, ela marining magpa-treatment. Okay. Yeah, pinitang, so outpatient lang. Outpatient lang. So, alila po kailangan mag-stay Reta pong pag mako-confine na la rin, as much as possible, we want them to be admitted karetang tertiary hospital tamo na balo tamong atin mo namang makanyang capacity. Kasi nung alayang makanyaning hospital, medyo masakit itang care for that patient. So we encourage them na magpa-admit la karetang balo tamong atin mo namang hub, bantaretang panulo, mas malagwa milaring ako coordinate karela. Yes, kasi baya karetang... Pero pwede pa rin naman pong pa-admit la karing private hospitals. Itamupin, syempre kailangan dan sabyan karing doctors da kanyan. Banta, aka saup milaring doctors da kitang aspect ay ita. Okay, so... Kasanting nanita na. Dakala available, dakala ka pwedeng puntalan, aksidente yaman na miyawa ka or ketang miyayaliwang karanasan ka miyawa nung bisa ka talagang maulo. Everything is available at yun na talaga kaya kanong mga i-proseso yung sarili mo to enroll. That's the term na Yes, enroll to be linked to care. Linked to care. So pag may enroll natin mag-graduate doc. Kaya bemilo for life. For life. Yeah, Yeah. sorry. For Kaya- life. kaya Mag-graduate la po tang baluming masikana latin ila na mismong kikimot para king Yes, I think that's the graduation. Itang maging part na nining system na palagi ang miminong panulo na itang talagang itang discipline na king sarili na tutukyan. That's the form of graduation. Yes. Itang full acceptance of the reality na at yun yan. Kaya be mo ne. So, i-manage mo ne. Kaya be mo Alam mo na, kagana-kani nga pong ginon From 1980s, after 50 years, at 40 years na mig-evolve nung makalano tayong lalawin ng HIV, ang po makalano tala sa sopan, ang po rin ng breakthrough medicines. Yes. Ne? Kasi Kanita, kanita before sabi na, pamipanganak, king gawa, king panulo ngayon. At saka sabihan da, po nga tino side effect, nakabisa doktora, kahit ang side effect. Onay transient po, lareta tetang mga pilan mo siguro. Mas maganakala po rin panulo tangeni kasi retang side effect aman wanda medyo alina la po kalupa nitang dati siguro neto. Wow. Kasi po mamanyo ka na la. Dok, ayoko na, nakabisa. Oo, mas masakit ko pa daran na magpamanyo ko kaysa niya kami minumpanuloan. Ating talagang magandang kaya. Dok, pero linawan tayo mo na HIV yung ating panulo. Pero yung AIDS... Yung AIDS yapin po iting terminal condition. Endpoint. Pero ning kay atatagal tala pa rin. Kumbaga, nung ating niyang AIDS... yapin iting king staging na clinical stage 4 nening HIV infection dito Okay. Yung kaya tatagal talan kay babangon la naman kitang pikiran daking ospital. And then time will come they will be PLHIV, people living with the virus. Okay. Ito mo ito. Magparting kahit na ba? Pota ako niya sa binitang ka na kung something pasabi ka. Actually, nung atila pasanan ko tang kaya be talagang discussion. Pero, siguro, pwede tayo na kitang parting Yes. May kapag-overtime tayo ng 15 minutes. Lawan-lawan na ako rin kaya katang tech team. Pota, matarantano naman kitang next show kasi atin na pang 7 p.m. Doc, kitang parting words tayo. Okay. Ini po sasabihan kaya kareng pasyente ko. Atina, currently ako karela, atin kong pasyenteng teacher, ating kong pasyenteng engineer, ating kong pasyenteng architect, ating kong pasyenteng manurudbuak, ating kong pasyenteng nurse, ating kong pasyenteng medtech. Nung ating kong pasyente na anak pa mo, mag-aral, mangarap, ating na akong pasyente ngening mas matuwa pa kaya kayo. Okay? Nung lawen-lawen me ako, ala-aliwala rin ng taong at syuking makanining kondisyon, king makanining sitwasyon. All walks of life pwedeng maapektuhan. Ikami at King and me, we want to normalize the condition
normalizing it in such a way na tanggapan tamo na ini medical condition niya, ini ene parusa ni nga pong Ginoo. Isipan tamo na ali ganaganang menikwaking makanining kondisyon para pareho ing paralan nung makanano deng ikwa ing kondisyon da. Hindi lahat sila promiscuous or nagpapapalit-palit ng partner. May isa dyan, metong ka rin, faithful yung asawa, megkataon mo, megmulang yung asawa na, miyaway, metong ka rin, magobraya, king metong nga medical facility, nabalo nung makanano na ikwa ing makanining kondisyon na. So, alitala babaks, ketang paniniwala na mika HIV la kasi sexually active la. Ila gagawa lang makani. Hindi pare-pareho ang kondisyon kung papaano nilang nakuha yung sakit na ito. So, we want the community to understand these people. Okay? Siguro accepting them and giving them the benefit of the doubt, diba? Would be the start para nang sa ganoon itang discrimination, ang po itang stigma, bagya-bagya, milako po karela. Ala na pong mamamatenge ni king makanining condition. They live the same as people like us na alang makanining sakit. Okay? So, yapin po dapat iting meto nga bagay na dapat tandaanan da rin kaya katamang listeners. Kayo palyaring miyawa nung beso-beso kayo, makipagkawul kayo, makipaggalamayan kayo karela. At dening tao nga rin nung datanging time na undetectable ne ing karelang viral load, pwede la pong makapakyasawa, ede po ayawa yung karelang asawa, pwede la pong mikayanak, ede po apasa kang karelang anak. So itang sexual transmission, mas mababa ne po itang chances. Yung pa-promise na ng undetectable, undetectable, untransmissible, at least at syuketang 97 to 99%, talagang chances are, alina na ahawa ing kakatamong kay. Yapin po siguro itong meto nga bagay na dapat tambalong yan. Although alaya pa pong treatment, banta milakoing condition, atin pong treatment nga ni banta po, apatudtud tayong virus, at nang sa ganon, saleseya po ing immune system ng kaya katamong pasyente. Okay. Oh, very well said, ne. Talagang kaganakani nga pong Ginoo, ne. At you ni Doc Jo para i-enlighten na katamo kanita. Yes, yes. Ako agyang mika cases na ako makanya pero ako balo itang balo. Thank you, Dr. Jo. Doc, final word ka rin kakapamagalan. Neng kay po, inga pong ginuda kalya paralan, para may buklat ta kay sipan, para lumapit ta kaya. Neng kay po, inggawa ng paralan, ing meto nga sakit, nakalupa ng HIV. Nakalupa na po inggawa na kayong COVID-19, dakal pong milapit, kay nga pong Ginoo, dahil din na nakatang kakaibang sakit, antimoing HIV. So, with the ray of light na akakita mo kayong pamanulo, kayong acceptance, kayong awareness, ne, inga pong Ginoo palagi ako, oy tetang parala na, para lumapit talog kaya. Ne, at detang mesanting lifestyle, biye, pamibye, dahil ketang karelang pamanulo kayong HIV, dahil ketang karelang awareness, manukila, para lumapit mo rin nga pong Ginoo. Kasi usually, itang family da, itang partner da, i-educate dyan naman eh. Ne? So then nga, atatay dala, papunta king Ginoo. Masanting itan eh. Ako siguro itang, metong yung karang mission tamo bilang laiko. Mali, yung peka mission tamo is pabanalan yung yato. At kitang pa magpabanal tamo, challenge na katamo ni nga pong Ginoo. Nang yako, makakulong ko, delawan mo ko ba? Nang alakong malan, inyamalanan mo ko ba? At metong po kareta itang nang masakit ko, inantabayanan mo ko ba? Metong po karetang panabilin kaya katamo ita. At iya po maging excuse ing HIV ban kanita. Tayo po tuparan itang binyen na nga mano ni nga pong Ginoo kaya katamo na nung ka rin. Makasadya tamo sanang mantabi karete. King nano mang paralan nagyuta mo. And we have the doctors to assist them medically. And I think
nung teachers tamo, psychologists, they can Yes. assist these people na Yes. tanggapan niya at mag-encourage la na mag-enroll ketang treatment na offer na ng government for free. For free in a sense na punta lang tang Opo. retang lugar na nung nuka rin available na rin medicine na rin. So sana po ikatamong like ko, magita mong paralan, magita mong channel, ban kanita etane po pabayat na ning mabayat na sitwasyon. Magita mo sanang paralan ban kanita ayake tala ketang tutong dalan at istong dalan. Wa man tuto ating mapilan karela, may kamalila ketang delanan da. Pero itang pamagkamalingay tayo naman po judgment na nung nukarini katamo, paborenta na laka rin. Ing pamagpabanal tamo po, abe-abe tamo po, manyaman sigurong maging banal yaing yato, kaya beda rin yung gana-gana. Aliwa mo po ring mapilan. At deti po yung pangako na ning Pasko siguro kaya katamo. Paskong pamagbayo. At every now and then, every Christmas, Jesus is continuously, mibabait ka rin puso tamo, mibabait ka rin kaya katamong experiences. At sana kitang pangabait na, ibait taya mo naman po, yung puso tamong makabuklat para ka rin masakit. At kalupad na, specifically ka rin ang pasyente tamong HIV. Okay, so dakal pong salamat, Doc Jo. Dakal pong salamat. Karing kakatamo. Salamat po, Doktora. Salamat po, sir. Dakal salamat. So sabi ko, Pin, December 3, metong niya pong abangan tamong episode, sabi ko. And it is indeed, Doktora, Yes, very one of the beautiful productive, episode very na po. enlightening. Like collab ka. And Doc Jo, ketang pamamayo pong oras king radyo, sabi ko kaya, Doc, kaya mo yun. Ay, sabi na, metong yung Basta balo ke, sir. Pwede tayong share. dakal pong salamat. And syempre, Pwede pa pong maulit kung sakali. Ganun na ano pang Yes. topic na pwede tamo. Yes, Total yes. internist na ako man po. Doc, Mapalyaring atin tanang maging kaya Resource person. mapilan pang discussion tamo on health concerns. Sabi ko, pangarap ni Doc every month. If not every other month, Doktora, karetang episodes tamo. At syempre, karetang live nanta karetang miyayaliwang biyanan ni metong ang doktor. Tayo pa in-episode ito pala. Palitay. Like health. Wow. Minsan siguro pisag yan tamo. Nakakaliwan tamo din, Doktor. Din pwede lang ating Doc, ne? stresses. We always talk of the patient. Nakakaliwan tayong doktor. Akaliwan na itong doktor. Waman ni kami, tingnan mo na mapamangailan. Kaya pong mapila na bolan pisabyan tamo siguro retang mga bagay. At dakal pong salamat, sabi natin Doc Jo, aliwa po ininta uli, so akayabe tayo pa rin po. Doc, pero ngayon po dakal pong salamat. Kaya pamamay yung oras ka rin kalay ko tamo on understanding what is HIV. Lakal pong salamat Punta kaya kayo Doc, nga. ating omburing shout-out. Detong omburing mo shout-out. Sabi ko, nanding meko ko kaya kami, no kamuntahan ng mako. Ba, guess daw king radyo Wala na bibiro ko. Anong yung kita makapiblas na ako. Pe padala king chat group mitang kay ini wala pakiram panintunan niya king radyo ako. Pakiramdaman niyo ko. Sinend kaya kang Ma'am Tay. Siguro mabilis na nga kaya ka. So, shout out. Doc, ikaw, tingnan mo rin shout out. Well, of course, ingka akong ex-boyfriend na matyagang atad na ako, Kenny. At yung kanya lalam. Siguro. Ay, maka-tune in naman yung daramdaman na katam. At syempre po, shout out kung karin ka na akong anak niya, papukin ka na akong malagong asawa. Syempre, peka malago dili. Doc, baluta naman ito. Okay. So, miras na naman po yung oras na agisan mi na naman po yung allotted timing. So dakal pong salamat na Canberra po rin bibilog King Archdiocesan Council of the Leyte ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang Makiramdam at Magparamdam. Like ko, love ka. King Radio na ning kakatamong Archdiocese. DWBL 91.9 Bright FM. At ako po Kuya Marvin. At si Sister Bernadette At David Aguilar. Kayan tabi tayo po yung kakatamong guest ngayon ng Bengi, Doc Jo. Mamo na kayo po at pasalamat. Domingo po bukas yung bata mo. God bless everyone. I call
dakila pinaghanap sa paspas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Sa paglipas ng panahon, Laikon ipinahayag mo, mabuting balita ni Kristo sa gawa at salita mo. Ika'y hinirang bumayo, saksi sa bagong milenyo. Laikong dakila, pinaghanapa sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Kaysa ng mga pari, religyoso at mga madre, laiko ika'y itatanging sa mataas na tungkulin. Sa kapwa'y magsisilbi, maghalay ng sarili. Laikong dakila, pinaghanapa sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa at pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Laiko, lakas ng simbahan, daan ng kapayapaan. Laiko, apostol ng bayan, sa sandaigdigan. Laikong dakila, pinaghanap sa basbas ng poong may kapal. Tinawag kang maging alagad ng pagbabago ng sambayanan. Pag-ibig, pag-asa, pagsamba, ihandog sa inang simbahan. Dakilang laiko, mabuhay ka. This is